سورة فصلت آية مغدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula sahar zuli hijja minye hiji kalo hijriya san kalo tani fulana bisu nyomugani sheginai miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani woro sankalo woro na bisunye watani nani nai ambe dawra bugu masjid rajab ambo kono a'udhu billahi minash shaitani rajim. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر الآيات. على بافواني على من كروتا لندو كو على دي مشركو فيلي ni alaka latige fana ye ana ka jenye latige kono ana ka kodo ko aye shetani udo de kolo ku bila mushriku nofe wa khayyadna lahum ala ko ne ye kololike mushriku ye qur'ana jenyo gonjugu shetani ne shetani udo de kolo ku bila mushriku la فجينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. شيطان نونو بارا جو unyefe unin kofe uyu ka bara jugum mashrunye wa haqqa alayhim alqawl la jabaka kuma wajibra uka fi umami jamakulu kono qad qalat min qablihim min al-jinn wal ins jamakulu munun temna ulunye jinna uni hadama dawna mana jinna munu
mushrikuni hadamaden mushriku munu ni ne ala ye lajaba wajibeyuka ni mushriku fana lajaba wajibirauka kafara nin jamakulu ka nin jinna jamakulu ni hadamaden jamakulu shaytanu ni mushriku ka innahum kanu khashirin ulu kera mo perdilewne wa qala alladhina kafaru mughawko mughamunun kafiriyara la tasma'u li haja alquran maka kafiru ko nyogoma tuma mi tiren tumbe maka nabe qur'ana kala ka qur'ana kalo ka puru ko wele kana qur'ana ma kafiru ko konnin qur'ana min fulani nyenni muhammadu bakala akana lamede akana qur'ana lamya bolode wal qaw fihi ayakum lankulo ni fule fiye ani kulo ayu bila ka qur'ana kala na puru au ka kaw nka aleka kan sanfila soro akana ka kuma men wal qaw fihi la'allakum taqlibun aye ewa mankan fulew ani kulo ayu bila aka qur'ana kan koro puru au kawun ka le ta kenye akana shika atame falanujiganna alladhina kafaru ala ya ka qur'ana defa ako ale ala be kafiru lanene azaban shadidan kafiru munun kinkerani la halala kanilla halata ka qur'ana shagare ko ale ala bulanene la jabara la jaba min ka gele wala najiji annahum aswa allazi kanu ya'malun aw tumbe bara jugu munun ke mbusara uka bara jugu fana la lagara jalika jazaa'u ada illahi an-nar aw ninde alaka jugu ka sarayde tasuma jannaba tasuma de alaka jugu ka sarayde lahum fiha darul qulub nu dona jannaba kono abeke sode yuma dumeli so nu be duma kono tebo jaja bima kanu bi ayatina yajhadun ninyo saraye uma utumbe bannike nini alaka aya mununye ninyo ka saraye wa qala alladhina kafaru mughawkum munun kafir yara rabbana antigi ala arayna la jayni adallana min al-jinni wal insi antigi ala jinani hadama den nunu fulan min yawon filiciya kono uyiranna lagaraya uyiranna jannaba kono ya nejaluhuma tahta aqdamina an ku don shen koro ukake ambe koro tasmala jinan mununi hadama den munun yawon filiciya kono antige ala o jinnan o hadama fula iranna ya de jannaba kono ya de an ku don shen koro ukake jahannaba dembe duguma moy li yakuna min al-asfalina pour ukake jahannaba dembe duguma nandona bun kasirka tawsirila ako yajkuru taala ko alaba wala min koro talendo annahu huwa alladhi dalla al-mushrikina ko ala de mushriku fili wa anna zalika bi mashiyatihi wa kaunihi wa qudratihi ko o kerani ale alaka jende anaka keli anaka latige o hole hakimu fi afwalihi ala de kodo masai aka ko tetawla ni ala mugo ke mushriki yete aya do e yere kale hala de la ko kanda motiye aka hikima kuno wala abi fili ودي آية وركنا لكو ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ألكو كافروا ألبو دسكون يلما كونيو يلما كبو قرانا مدي كومي ني قرانا نانو مسيا فلو منو مسواما نالاي مغو فيلي أدونا يريكا سببو دلا ألا بي فيلي أيادو يتي كندا مغوي ناكا كودونيا كاكيلينا لاتيجي abi fili ala ye kodon masada ka keta bela bima qayyada lahum min alqur'ani ayu fili ni jumaye aye je nyogo njugu munu na yo ulu kolo uye mina sayatin li ins wal jinn adamaren shaytanu jinna shaytanu aye ulu de kolo
ku bila mushriku la nu ye mushriku fili adamaden shaytanu jinna shaytanu fajayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum ay hassanu lahum amalahum fil madi wa binisbati lil mustaqbil nin jinna shaytanu hadamaren shaytanu uyenni mushriku kabara jugo masiru nyekoro uye bara jugo munun ke kateme uyu masiru nyekoro ubena bara jugo munun fana ke nyefe uyulu fana masiru nyekoro falamu yarahu anfusahum illa al muhsinina umu yere jate mina foye fonyu mankelaw mushriku yebu ka mushriki alla de mewlu yere nyana ulu yere nyumankelaw de kama qala ta'ala kumini ala qala min korota leno wa man ya'ish an zikri rahman ala koni mo yinye finye kabo itigi ala ka kosumama kabo itigi ala ka qur'anama nuqayyid lahu shaytan ko alebe shaytan de kolo kabili no fe fa huwa lahu qarin shaytan de be ki jenyoy wa innahum la yasuddunahum an as-sabil aw shaytanu bin nintigi la mo fili kabala kasirama wa yahsabuna annahum muhtadun ulu yarfana ka jatela ko kandalendero kasuru fili lendo wa qawluhu ta'ala ni alaqu wa haqqa alayhim alqawlu ay kalimatul azab alako janga kata kuma wajibiran ni mushrikuka kama haqqa la umami qad khalat min qablihim komi janga kata ka kuma wajibira jamakulu ka manton ka chogo min manton munun temena ulunye mimman fa'alaka fi'lihim min al-jinn wal ins kom munu nyu ka ke wala nyogona ke jinna munun temena nu yewulu ka ke wala nyogona ke hada made munun temena nu yu ka ke wala nyogona ke janga kata kuma wajibira uluka chogo mide ewa awajibira ni mushriku fana ka chogo kelendela innahum kanu khashirina aw ukera mo perdile munye ay istawahum wa iyahum fil khasarati wad damar ni mushriku lagaw ani jinna mushriki munun hada made mushriku munun temenu unye ube kera mo halakile unye ube kera mo perdile unye ani mo munun ni ala yu guruja ubekera mo perdile unyani mo kurujale ulu ani jinna shaytan munun temenu yani adamane shaytan no adamo shirku munun temenu nye ubekera mo perdile unye wa qawluhu ta'ala ni ala qala min qur'an wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran ay tawasaw fima bainahum kafiru ye washakanke uye washakini nyogonye kanyogonya mariya alla nyuti lil qur'an ko kanatugu qur'ana ko wala yanqadu li awamirihi ko kana kolo kata qur'ana kanya markan kalima uyenni fo nyogonya de wal qawfihi aw ayat bilalika qur'ana la ay ijatu liya la tastami'u lahu ni qur'ana bake kala akana lamede kama qala mujahidu comme mujahidu ya fo chogomi wal qawfihi yani bil mukai wa shafir ayam man kambila qur'ana koro bil mukai minye ewa fule ka kulo fule fuye wa shafir anika ewa minye kulo kanyi wa shafir anika fule fuye na dawe fule fuye ni dawe kulo anifi fule fuye na u dawe ayode bila qur'ana kalam koro والتقليد في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم pour akachiden ka kuma nyamba bolo ija qara alquran na be qur'an ka atok ayem man kan de bilaka akana qur'an lamma bolo de ayem man kan bilaka qur'an kalan koro akatoka kulo aka fule fuye aka ewa tegere ufo kaka ewa kuma kan nyamba bolo qur'an abe qur'an min kala kaka kuma nyagambi akana famu لعلكم تقلبون هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار naye o ke puraka kuma o ka ewa chiden ka kuma ewa kenye na tese kame ewa ninye nin jahili kafiru kala halade fulenye o man salaka masalakahum inda shama'il qur'an ani mugo donna kafiru kasira min fulenye ani mugo donna wala qur'ana ewa qur'ana lami wakati ani mugo yake donc ni aya bu beta nin kafiru munu yenninke ani mugo yo ka bara nyogonake
hari bi jinya kono donkili lamira ngana bul khaymu yofo donkili lame kanu akwani qur'ana kanu te nyogon soro dusukun kelen kono ka donkili kanu ani ka qur'ana kanu ka ki dusukun kono ako nonu fulate nyogon soro dusukun kelen kono hari bi mogo munum bo chogola qur'ana manduye qur'ana lamelu manduye donkili lamira ngana qur'ana mandaye illa marahim rabbi ufulate nyogo soro dusun kelen kono ulubu ka donkule no kam man kawne fewna de ni eka qur'ana kaseti kala doro ube eke kam korota ni qur'ana kala doro ube man kancila ante misiri kono de ante wajulu yerola de ulu ka fen nunu mana ko nunu ulu mana kuma nunu bese ka fo yoro be ubese ka fo yoro be mi eka qur'ana ne eka hadisa ne ka dina ko de tese ka fo yoro be qur'ana ko ne hadisa fo ni dina ko e donno barola yugo yo kuma fo yoro dola yante misire ite ta misirla yante wajulu yero ko me ulu tabe nya yoro be aw be fere be de ke fana ku ube eta cinya ibolo togomi eka kala eka ewa hadisa eka dina ko bo cinya ibolo togomi ubo fere ubu dabali no fure be de tige ko ke aw mugo bun kasir ko mugo bo togola akon ni fule ni jahili kafiru kala hala de fule ni ne qur'ana kala wakati qur'ana lamel wakati ukalla hala ni fule ni ako ani mugo niye ukabare nyona ke mugo ni ukabare nyona ke qur'ana be kala ebe man kam bilala ni qur'ana kala pour ka lamme kan nafasura la etofe ni wajulu be fo pour ka lamme e kan nafasura la itofe ni hadisa be fo pour ka lamme e kan nafasura la itofe ibo cinya chogo be fere ko cinya kam man kam bila koro donc ni mo kala halay ni dina kuniya de ani dina juguya awa ni aya min jigina kafiru fuka ifana ni robala de وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك ألا يمؤمن مؤمن نيامرني ننتنادي كافرون أنو ونغنو بمنك ألا يمؤمن نيامرنا تناي بل مهري أنك كفوكل تشامن بو دمبي كتا سلامياما وكا شتو فلده دوغو شتو فله كابلا شتو فله ngoni be blaka gitari be blaka mana ko sugu bebe bilaka me eka tawhid wajili bilaka bane tawhid wajili eka isay akabila shiti ka bilaka tawhid wajili eka isay dugu ka shiti ka bilaka tawhid wajili eka aywa ajatemina ube shiti munum babuno amma muso fulana ka shiti ammo ke fulana ka shiti eka tawhid bilaka jonya nim bilaninka an kwa kana nunu bilaninka sa ni bitemena ikana nimbilanka sitika he dobu kanto ayabu siltikono ayabu meni gitare bilala ngoni bilala aya hakili jigi kokurula hada maden chamambe ibe islamiya kono re me iba soro kafiri jogo be bolo ankan janto nono na de mo chamambe nu debe ni islamiya kono tellement que uma silamia kala ka famu uma se ka silamen kanu dusukun kono 100% nin kafiri jogo bula harina ya anko ulute kafiri me kafiri jogo bula fo hada maden ka kala ka qur'ana min fulani ne ka kanu de kiden ka hadisa iku kanu de dina ka diyayede tawhidi ka diyade wajulu ka diyayede men ni mo min kera de sa tawhidi kuma mandi qur'ana kuma mandi ube situ dobe salafu karamo banunu saudi aka karamo banunu eka ka wojo bila kana wali kuma nati an ko kana wali kuma nati sa wali wojo aka no nati an kan wasa don yire ka wojo wula fen wore te koy abet tawhidi koniya cinya min be fore parce que ulute munumunu la hadisa ko la ute munumunu la dina ko la ulube cinya jele min fode wode manduye akana wali kuma bila ya sa an kwa kana niwe wojo bila ya sa an yire ka kwewa kuma
awa la nyini te foye nunu be tinyani tawhid ko ni sunna min fo ani tabulu nyuma min fo de anu be la da jugu munun ko kari ka bida munun ko kari ka shirku munun ko kari de o de meli manduye akana num bilan ka sittika me mana kuma ni sinan ko ya no wali muso ni wali cewu ni nyogo nche o mana kuma ni o sinan ko ya kuma o be onani nu o bebe bila sitti ko sunu tile sitti be fa wala foite fo wala ulube tanude karasa ikumbo ke sitti sumana de nemi kuma sitti sumana de abe mana kuma parce que ni de be mo la yere ni te sitti sumana de me ala ka kuma bila ka bane akana ni chisa akana ni bilaya ya tigi bo ayen ni bo sitti kono la hawla wala quwwata illa billah anka sabali koy nunu ante mo contrôle koy mais be kanu de van nambe hera min kana nyere jeni la garambo de kanu be fonka ni dina kanu koy aw man kala halaw yanka jamanu nanka kafo kono munyale mbambolo jiya nyuman tambolo janko la gara jiya nyuma tambolo janko la gara anka sabali hada madin te siki yirewe ko silama ko ibe ni silamiya jugo yakka koni ya ko ibe hera soro atesika ke ki yere wore silama ki yere dambe ka silama ete silamiya cinya fe ita kanu ko e ka te fenye jiya ko ne ka fenye la gara atesika ke o fonka nindina kanu kan nin qur'ana kanu de qur'ana kalam kunye munye qur'ana majigi kuluka wakati bembo de fo qur'ana majigi kuluka koy qur'ana majigi iriu kare qur'ana jigina jinna ni hada madende ka kawde jogo fo akono ne be tawsiri ke nte mo si jogi wallahi bebe ne ka wajulu nte mo jogi ne te mo ka jogo fo qur'ana ko ne te qur'ana tawsiri dabla qur'ana jigina iri de ka qur'ana jigina kulu de ka لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا ريته خاشع متصدع من خشية الله ألا كنين قرآن تنجي نقولو دك يتم بقولو يا أبتيده قولون تم بتشيده على نسرنا كمان نعم جيجي قولو كره قرآن جيجنا وكادم هذا مدون دك نيا على بكافرو جوفو كافرو تم بنين جوفو كافرو سارا أبانو وين كمان فوق كوالين كمنا أسارا أبانو afaturaw minye muhammadu sallallahu alaihi wasallam men mun ala yu lakal qur'ana kono kuto qur'ana kono pour akake aw yere de ma wajuriye ni jogo munun tumbula pour afo kunye munye aw de ka yere koroshi ka jogo nyogona ma mun yu sura nyogona kana usoro u jogo nyogona kana sura u bolo u fo kunye qur'ana aw ye o de kama wala an kan janton ninna anka sitti munu kabila sitti munu be ayu dila sinji tugu kama kabila ko kama dugu ko kama bashi to la de medina ko kaye ala de dina ko kaye ola de ko ni dina ko to la silama ka ko ni dina ko to la we to kaje fo dina ko ka ka ko ola de dina ka kanu kuma be fo sitti la kewale be ke sitti la bal dina ko kayala wotere abbe kasuma qur'ana ni sunna de ore wajibi anga ashiti fitini na kumbaba kuma be foka ke wale ke gona be foula abbe kasuma qur'ana ni sunna de ni qur'ana ni sunna ye nyogonta anko ke anko fo annafa bola jiya annafa bola lagara ko banka situka kuma bakan situka ani qur'ana ni sunnate nyogonta anka herato la jianka herato la lagara wori to fuilla samani balaw ni torade alaka hakim mandama alay mu'minu nyamariya aka jo mu'minu nyamara ni kafiru ka jogo tanaye wa qala ta'ala lakum mu'minu alay mun ko mu'miniye ni qur'ana be kala kanka ke chogodi فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ألكم مؤمنون نقرنا باكي كلا فاستمعوا آية لم كلا فلنا وأنصتوا أكدر أكنا من كان كأقرأ قرآن نا باكي كلا أو مؤمنون كلا آيات لما جوا كلا كلا
fulanna akadade la'allakum turhamun na yoke abin nema soro amai ni qur'ana kanuna doro nema besoro nanye qur'ana kala ni qur'ana kanuye ka qur'ana lamini qur'ana kanuye kanda de qur'ana ni qur'ana kanuye ambe nema resoro ambe nema soron ka jiyanya mala ambe nema soro l'akhara summa qala ajja wa jalla وكفي علىكم مسمين كبكرة تالنو من تسير للقرآن نابي قرآن الدفاع على يرياك قرآن الدفاع أو واجب لهم بمغو كلن كلن كفنا سلاما أو واجب لهم بمغو كلن كلن كقرآن الدفاع ورياتو التميم الداركة حديثة كنو تشيدون كدين النشيحة الدين النشيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم كيدون كو دينا يكون ننجاري سيبون كون يكون ننجابي كجوني أكو الله أني الله كتابه كون ننجاك الله كتابه إيكا لمناني كقرآني إيكا دالا إيكا تياتيا أي نعمرني من إيكا كي أي فتنة كبو من إيكا توي شوكي حكلا ika kanu ika defa ika nyono ni ke kabwaka ninde ka ewa ka kunan jake qur'ana ewa ala yere aye aka qur'ana defa umun takhima mimman ahadahu min ahli al-kufran ani kam mo janga kata kam mo nyangi mo minye qur'ana juguya kafirula kafir na ye qur'ana juguya ala ya benyangi آية جمعة ألاكو فلنوجيغن الذين كفروا عذابا شديدا أقول الله إني الله مغمون كافريرا ني الله بولا ني لا جابا لا جابا من كجلة الله يكا قرآن دفا يا دي مغو يقرآن جو يا دي كقرآن كودي كبلا قرآن دي كنترولا الله قال بي لا جابا أبي لا ني لا جابا من كجلة أي في مخابلتي ما ائتمدوه في القرآن وعند سمائهم وبين لا جابان نene munna ukal la jaban nene kunyede uyu yere tugu kam minke qur'ana la ani ewa qur'ana lamme wati uye minke de ode koso de alabu la nejel abu nalene la jabala minka gele wala nejiji annahum aswa allazi kanu ya'malun awa utumbe barajugu munke fana ni nyambu saruka barajugula ay bi sharri amalihim wa shayyi afalihim ukabara jugu nu wa baralan kulo munu tumba ken nin ko suguna ni alabu saruka barajugu bela qiyama jalika jazaa'u ada illahi naru awa alaka jugu be saray wode tasuma donc mogomi na be qur'ana dogo ya qur'ana mandaye ni ewa qur'ana be kala be mankam bila koro parce que qur'ana jugu ya ko son kana me mugo boke ala yi wole ko yala ka jugude ko ala jugu wodi ata ko jalika jajaw ada illahi naru aw akonninde ala ka jugu saray tasuma qur'ana jugu yala ka jugude ninde ala ka jugu saray tasuma lahum fiha darul qulubi jajabi ma kanu bi ayatin yajhadun dumeli debuye dumeli so debuye jahannaba kono kusara ubannane alaka ayawma kusara no oye wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana min aljinn wal ins naj'alahum tahta aqdamina liyakuna min alasfalina an ali radiyallahu anhu kabo ali malaka je kabo man ayat tafsir la fi qawlihi ta'ala الذين أدلنا فلم من ينفري إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه ألو كنن فلا يجوني كوي بوليسا أني آدم دمي نايا أبالي ما كفا وي أليك التوسيري أنكو نسيبو يتوسيري دوفو قرانا لاتي uye tawsir ke bil misal kam misaliya defo na te ko mi aya danye oye iblis be do kono adama dem folo be do kono aya balima ke faka
awa mogo hadamaden setane ni jinna setane bede be donni kono munun kera sababu kam mogo fili nejaluhuma tahta aqdamina ay asfala minna fil adab uyiranna fulan min nyamfili jinna setanu na hadamaden setanu munun nyamfili uyiranna an ku do an sheun koro ukake an koro la jabala liyakuna saddan ajaban minna puru kala jabaka giriya kateme antaka ولهذا قالوا من دكسوكو ليكون من الأسفلين أي في الدرك الأسفل من النار برو هناك جهنم دم بدوما ويرنانكو دوان شنكرو كما تقدم في الأعراف في سؤال الاتباع من الله تعالى أن يؤجب قعادتهم أضعافا أجابهم كما نافور سورة الأعراف كنو كالندو منن تغرى كرمو جغوكو kalandun ko alama ko alaku ka ulukan nyema jugu ko ala kalandun ko alaku kan nyema jugu ko alaku la jaba kateme ulutaka onyo na fora suratul araf ko munun tugura karamugo jugu ko alama an tugura karamugo jugu munun ko nu yan fili ulukan la jaba dugule ulukan la jaba ka gele ya kateme antaka o ka dugule kateme antaka parce que ulu yan fili onyo na de fule yan fara تمام فورا ويرو قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اكواونا اكاتو بغاونا ككرمو جوغو اكوا بيكا لا جابا دغولين دو يا بيما تورو aw munun tuguru ko ngalonka akalla jaba dugulelende bawuka atugura ulu munun ko ulu kalla jaba dugulende bawuka na ata dode ay innahu ta'ala qad a'ata kull minhum ma yastahiquhu min al-ajab wan-nakal mana ala kafirun nutu kafiru kuntugu nu kala ndu tugu bawu ala yebbe kala jaba de demaini min kaka ani be aybe kan nyangele demani nyangele min kaka bihasbi amalihi wa fisadihi ni kabara hakani ka chiali hake kama qala ta'ala ومن على قول من قرط علينا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون على قول الذين كفروا كم غمون كافر يرى وصدوا عن سبيل الله وكرا سبب كم غوشاكي كبو على كسرما جدناهم عذابا ne alabu jidi la jaba de la fawqa li azab la jaba wirqa bima kanu yufsiduna nuka tiali sababu utumbe tiali minke no sababu mbel la jaba de dawka la jaba ka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله alakum gomunun ko an tigi alade mana nim gomunun ye tawhid mina uyu kabaru be qalash alay kam mushrikiya ye ka toy summa istaqamu ka tawhid mina o doronte de kabaru qalash alay o doronte u sabatira ka fana u sabatira ka sabatinde ka gele mbalimo sabati ka gele de ka cinya fo sinya kele o mangele de ka sabati cinya folika wode ka gele ka tauhiri ta ka sunnata lamman haji salafu salih o ye koye ka sabata ka fana foyiti boaka nogoyati boaka geleyati boaka nanuti boaka kuma juguti boaka bugoliti boaka foyiti boaka wode ka gele
ورتقو الاستقامة كسبتي ite teme kata nyefe kadanteme ite jenge kata kini ite jenge kata numa ite bokofe yi ka tinya min fo yi ka tawhid min tayi sabati lemba ka foyti yigi ki boka ala kambe ode ma ode ka gele sino talawunu bebe tanawulu chaman be sola be kan ninfo ni ko gele yara komi ikhwanin hijbiya ka woleli chogo ulu be jama de lajje jama nu ya do min kadi jama ye do mi obefo nu ya do min kadi jama ye obeke minilla halawre nana nu ya do nin kuma foli ambe jama min na mandu ye nin ka wala kele ambe jama min na mandu a foli be to be yelema talawunu sabati tula jama de be lajje min kadi jama ye do mi obefo wote dina yo ibe jinya nyini de da wala palasi nyini togo nyini majamuli nyini ibalo chogo nyini ibode la wala wote dawai ibe ala de tafu ka chiden tafu ka sabataka ibe hera la ibe sabataka ibe bone la ibe sabataka ibalo la ibe sabataka ifagara ibe sabataka ibe fagaka istakham ala ko innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu munun kan tige ala de ka tauhidita ka sabataka tatanazzalu alaihim almalaikatu alla taqafu wa la tahzanu malikaw de be jigin nunun ka nimbo wakati ni sayana numa kuma gana tawsirula malikaw de be jiguka groupe jiguka alla taqafu ubafu aw nimbo ton fule bi ebesa inimbe mina ibo bo jian kono kana sirade kana sira ibe talla garami kana sira iye gele ya minye jian kono wasara ibe talla garami kana sira de foyi tinye la garani herate wala tahjanu awa akana dusuka sabe dem mununi na fulo mununi akam ewa bolola fe munun taw ko fe jian kono abuto akofe jian kono ikana dusuka sulu no fe ala bi ala amparase wulula ala biaram palase wulula ika dembaya ika dew ika nafolon ika dun ala biaram palase wulu fanala kana dusu ka wulu fanan no fe wallahi hada maden tilele dina kai sato ninde be fuye malika wakati abesa kasrowa wa absiru bil jannati ayni sunjani ari janna allati kuntum tuadun arjanna min ala ya allah rutawiye abeta arjanna ala ko kanyan sawati أيني سنجاني أرجانا من الله دو تاراوية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما لكيود يا كبي سنوغ جيان ألا يا أوند بلاينو في جيان نانتم باكي كي سباتي كي دمي ألا يا أوند بلاينو في جيان كونو أوند تنبي إدمي جيان كونو كي لا سباتي كي دمي tora mununi alama latigo kusoro kunyene kaboyka ande tumbino fe jongo fi الآخرة wallahi garafana ande bino fe كيدمه ولكم فيها ما تستهي أنفسكم أو في موفين كداوية أباوية رجانا كنو نادو نار جنة في موفين كداوية أباوية رجانا كنو ولكم فيها ما تداون نيما ولفنا وبنا في موفين نيداد يافو رجانا كنو بنين دفع وبنا نزل من غفور رحيم ni nye dunan fana de o ye dunan fana de awuma dunan fana min bora ala min be hada maden sutura abi ka junubu sutura ka ya fayme abi nema ni nye dunan fana ka bo ala de fe nan don nabun ka sirka tafsira yaqulu ta'ala innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ala ko ala min korta lendo mo munun kan tigi ala ye ka tawhidita ka sabataka ay akhlasu li amala lillahi أقول لنا مني ويكبروا كرش عليه وعملوا بطاعة الله تعالى على ما سرى الله لهم ويباركني على بطوي فنا سريع تشويا مني على يا سريع أمة بارا منجلهم ببارا تتم بسلامية بارا كتو فنا تيو إيكا بارا كبسلامية بارا دينا بارا بطو بارا أكب فين على من سريع كديما دي mbe batoke amba batoke bato tekete ke chogo de be batola
ika bato ka ke chogo la ke chogo minni ala ya ke sariya ka dima uyo ka baro kala sa ala ku ka bato ke chogo la chogo minni ala ya sariya uma summa istaqamu akwalla nyine ninde an sha'id ibn nimrana qala qara'aytu inda bi bakr siddiq radiyallahu anhu hadhihi al-aya sha'id ibn nimrana ko ale ne aya kala bakr siddiq ko dondola innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu qala humul ladina lam yushriku billahi shay'a aw bakr siddiq ne aya ko kenne innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu aw bakr siddiq ko akoro munye ulude munu ma foyi fara alaka uma musirki ya shike ma fulanka fu ya shike fulanka fu ya kumbaba umake fulanka fu ya dogole umake fulanka fu ya fitini umake ima foyi fara alaka summa istaqamu akwal la nyina wode innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu hum alladhina lam yushriku billahi shay'a uluye mugode munu ma foyi fara alaka وقال بعض العلماء دونك بقوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائض وكو أنتجي على دوية توحيدتا وكو في أتيل لك سبت فردو فنتيلك لك فردو الدين وقال أبو الآلية ثم استقاموا أخلصوا له الدين والعمل أبو الآلية كو يوك الدين قلش عليه وكبارو قلش عليه la kulli hali an yi min fo bebo de kono ka tauhidita ka tile tauhidika ka sabati ala batoka foyti boka foyti ijjenge ka boka sabati wodi yato an ko sabati ka gele janko ambe jiyan laba minna wodi yato bunan suminu ka kuma dola ako shi sa hada madon ki janto yere law ka ala dele ala bu sabati togomi ako pasika hada madon i sembe yoro cheni ninde ka abe ko min nu yenna masa farabila i koro karona ako hada madon bode kono bi ise yoro min be cheni ka boy koro ako sembe ode ka subuhati ani sahawati ani fitna ode be fambe bi karamugo jugu ayo be kala kudon yoro law do yoro te minye hadisaw be ta ko kala ku do nyorona u do nyorote munye ayaw be kala ku koroke minyo korote minye hadisaw be kala ku koroke fenye ku korote minye ayaw be kala ka ke delilay fendola ateke minye delilay hadisaw bu kala ku ke delilay fendola ateke minye delilay sebo ka kuma o chogola tabino ka kuma o chogola majabitu ka kuma o chogola mo bolo bi karamba ko bolo bi ni ala mi sabati be cheni ni ala mi sabati chembe cheni ka boy koro fo sabati de ika sabati de wadiato anana ani sufyana ibn abdullah astaqafi qala qultu ya rasul allah qul fil islam qawla la ashal anhu ahadan ba'daka qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim wa dhakara tamam al hadith amra sakir alebe hadisai irwaye fulain benati ibn kasir ye riwaya folo intoye donc wodi ato riwaya fulana ako wajakara tamama li hadisi min ni ahmad sakir kam mota saruta riwaya folo in atafalembe hadisan ye jumay hadisu sufyana ibn abdullah as-saqafi ako ya rasulullah tumama ye hadisan ko tamamul hadisi ye jumay ako hadisain damina sha ko qultu ya rasulullah sufyan ibn abdullah saqafi ako aleko alaka cide qul li fil islam qawla kuma do funye islamiyala la shalu anhu ahadan badaka kuma min ninte mo sinyinin kala e kofe qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko malaka tanna tisibaka qul amantu billahi summa istaqim afo ka fulli manani alaye tauhidin iko fo ika sabataka ninke durabanna tauhidi tay ki kabara qala alayka tauhidi tay kana fo fara alaka ika sabatoka hadisa to ye munye tumami cire nya nin fo ya ko aleko ya rasulullah ma aqwaf
ma takhafu alayya wo ako tire ibe sira ne yere ka farikolo bela nin ka ko bela ebe sira ne ni munye sanga nyana maya kono fa gaja bil lisani nafsihi kide nya yere ne minate ako haja mbe sira ini nende nye fa gaja bil lisani nafsihi kide nya yere ne mina summa qala haja o ko fe kiden ko ni ne hadamaden ne yijanto inne ngade hadamaden ne fule nembe hadamaden halaki nembe kuma dofo abe hadamaden halaki jinyaki halaki lagra nembe kuma dofo abe hadamaden kisi jinya ki kisi lagra moka yijanto inne na odiya to ciden ko ambe tilenyan ni sabati min fote hadi sawrela ciden ko la yastaqimu imanu abudin hatta yastaqima qalbuhu ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل لجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه harisa dola ciden ko ako hada madin kalli man yattesika tile abara kajjo abara hatta yastaqima qalbu fuddu sukunde kajjo ni du sukunde masabati kajjo ala koka liman yattesika kajjo ولا يستقيم قلبه دسكون فنتسك جوكا سبتا برا حتى يستقيم لسانه فوين نين كاتله نين ماجو دسكون فنتسك جو awakom mogote do chete do arjanna kuno mogote do arjanna kuno mogomi ni ka sigi nyogo makisi ka toro ma hadisa wore kuno ciden ko ja asbah ibn adama fa inna li a'da'a kullaha tukaffiru lisana ne manyire mbali maw nembe ke hada maden kisabi halati fana ni me jantola ciden ko ni hada maden ni dugu jera ni dugu jera hada maden isun fe tobe ba yere majigi nende tukaffiru lisana yakhda'una lil-insan ubebu yere majigi nende fataqulu sunfe toba fo neye ittaqillaha fina sirala nyanka kola de fa innama nahnu bika awa ambe be ansu fe tobe be enende bolode sirala nye annade ansu fe tobe ambe be ede nofe ambe be ede bolo fa ina istaqamta astaqamna ni tilela sabatira wa ina awjajina ni jengana ni nenye kuma dofo kuma min na bi hada madendo kasola nendoro de do kasola farikolo be ta kasola ni nenye kuma dofo ikisira ye hera soro nendoro de be hera soro farikolo be hera soro wala odiyatu niddugu jera hada maden su fe tobe ba yere majigin nende ko ambe ede bolode sirala nye annade ni tilela sabatiran tilela ni jengana balmo ni hadisa fara nyogonka bumbaji ba faka kuma dola ni hadisa do fara nyogonka o bayira hadamade ikakko bele babe yoro fula bolo hadisa juma ala inna fil jasadi mudghata idha salahati salaha al jasadu kullu idha salahati salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadati fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ciden ko sogo bu kelen fule hadamaden farikolo la na nyana farikolo be nyana na ciyana farikolo be ciyana ako ye jumaye dusukun awa nin dusukun fana tilelen be yoro jumambolo ne wala la nyini ciden nyayira sufyan ibn abdullah astaghfima hadamaden kallimaniyata kadda alala ka tauhidita ikasabati tauhidi ka foi kanibwaka ikanyana mayaka ikasaka al-istiqama ninde silena ninde ni ayal la nyine ninde hada maden ka tauhidi kalite saba o kasabati boro tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifat nunun kasabati boro shirku kalite saba iyere kolosama ash-shirku al-akbar wa shirku qafiyun wa shirku al-asghar
iki yere koloso fana sabama donc ni hada madenye nunu soro yetta wiri soro ni chogola donc ika sabati ika tile ala ka farda to iku ke aka ika ala bato to ke chogo ya minni ala ya ki masayai foi kani boaka tora sikani boaka korofolio nanini o ni ambay dementi gaylawo ewa ambe min dima kalo ambe min dima sangosa o amba tigaylawo ninjo yoro ambi boalawo alimamiya ambi boalawo ni shi kana hada maden ka dina yele may boro hada maden ka sabati tawhidi tayka foi ka te ka sabata ka foi de kani yele maka boro bagali do ambi kete ambi bugode ambi nani nini bugoli ni korofoli a demen tigale lambarigo farafin lambarigo tali kama o shikani boy kadinaka balma nim mo min ni suru sabatara ninka fu saya wakati ni nimbe bo marikaw de be grupu jigika karasa isa to fule bi nimbe bo katallagara kana sira in nimbe tallagara mi kana sira kana joro foy tinye ni herate foy tiye ni arjannate ewa ibe dem munun toy kofe ibi muso munun toy kofe ibi kan na fulu munun toy kofe kana dusu kasulu fana nofe ala biaram pala shewula esga wakati tobe sekata amba joye ni ala dresure angar jagalo dresure la ambe continue dum kasiri katta usirina سورة فصلت آية مغندر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله